campurna jiwa manusia lain ku kitab jang basa tapi ku budi rumasa ngancikna datining rasa sanes ngulur-ngulur jantur si ganungnya mitutur ganjaran kedah diatur ngalasang kang pamuji batu sulayatina panyangka Allah kukur jadi panglamunan aulis edo naga cipta Bapura Camin Mulyadi pemangku hajat sepuh nuhun sokasta kasuat-suat wow isarang aku keimana ahap sila di matanya tangan pada permohonan cinta sila diamang pakadus gaya naga cinta kenyataan apa camin mulai naga sari ajaran berjaya aturan apa ketua karangan taruna naga cipta odong ketua karangan taruna naga cipta ketua karang taruna naga cipta aturan pada tanmu naga cipta apa yuk ayo diserangan ku pakadus jaya cinta mana aulis edo naga cipta odong ketua karang taruna naga cipta nimbang apa camin moyati dasari bajar diri tapi kamasa kiwari napi kamasa kiwari Sora odong ketua karang taruna apa sektor ketua karang taruna sino pasti yang disarankan kepada pembohong apa sektor darki saya para jai susu menjal bodas kita suci bisa dipependek hajaron
adit di lain antara di putra Bima Lepuku geningan apal rajamin mulia di hati lain selain Asek des darkim de Nagasari Asek des darakim Nagasari nomano Asek des darakim Nagasari payung akara di putra Bima Haji Eron Manomana Palura Jamil apayung odong ketua karang taruna anak cinta urang geningan odong tangku naga cinta layar lagungan babak kawe yang disarangan dari kumpakadus jaya naga cinta kalau mah sahur Bapak Haji Eron tembok gunung Nagasari aturan lauli sedang naga cinta kau bayun ulang kagambar geningan pamane cinta laku lapang akara di putra Bima laku lapang aduh nyeret didit sariki rengkang maneh dongan sangat taya pegat dongan taya pegat